Bautista del Perú. Padres dominicos, siempre arriba. Inik masiykuna allilanchu walallachu kusillachu imaynayan kakushankichis ñataq kunanqa tarirukunchis 9 de enero nisqapiña ratun kay punchaykunapas tukurukushan pasarukushan kay musuq watapipas ichaqa lluchinismanta tallanismanta rimaykunaqa manataqya hayk'aqpas tukukuntaqchu chaymi kay iglesia católica nisqapi hatun kari raymichata kunan punchay festejashanchis chaymi sutinqashan bautismo del Señor nisqa chaypiya yacharisunchis imanchi bautismo imapaqmi bautisakunchis erqachakunata atinasmanchis bautizayta manachu anchikkunata yacharisunchis chaypiqa ashwanpas macharisunchis kay evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 15 al 16 anchita chaypin qhawashanchis chaypin tarinchis imaynas ashwanpas ashka runakunas tapukushaqsanku karan Juan chukaman Mesías nispa chaysi Juan kanisqa karan nuqaqa unuwanmi bautizakichis ichaqa hukmi hamushan nuqamanta ashwan atiniyuq paymi bautizasunkichis Espíritu Santuwan hinallataq ninawan nispa chaymantas ichaqa Jesusqa bautizakusqa karan wayqipanaykuna kaypin qhawashanchis iskay t'aqa bautismuta ñawpaqta ashwan kashan Juanpaq bautismo imapaqta Juan bautizasqa karan huchakuna pampachasqa kananpaq bautismo de conversión nispachaninchikman castellano simipiqa chaymantataq ichaqa huk bautismo kashlantaq bautismo de Jesús chay kashan ashwanpas Espíritu Santuwan hinallataq ninawan mañipiqa kaypin wayqanchiskuna pantanku riki huk pastorkuna huk wayqanchiskuna ninku manan kay bautismo católicoqa ashwanpas valenchu imanaqtinchus paykunaqa manan bautizanku mayupichu rimina Jesús bautizakurqan kay río Jordán nisqapi anchinatachu ashwanpas paykunaqa unchallawmi hich'anku nispan rimanku manaya chayqa wayqipanaykuna chinachu nuqanchisqa manaya qatikunchis Juan Bautistatachu ashwanpas nuqanchis qatikunchis Jesusta Jesusqa ashwanpas bautizashan Espíritu Santuwan hinallataq ninawan imapaqmi bautizakunchis nispachaninchikman bautizakunchismi wayqipanaykuna huchanchis pampachasqa kananpaq chaymantapas Santa Iglesiaman haykunanchispaq chaymantapas Espíritu Santuwan ima nuqanchispas sunqunchispi chashkiykunanchispaq chaymi bautismuspiqa imena Jesuspis bautizakuspa willamurqan llapan runakunama taytanpaq munakuyninta anchinata nuqanchispis bautismuniswanqa willamunanchis runakunama Diosninchispaq munakuyninta chaykunatan yachachishawanchis kay bautismo de Señor nisqa kunan p'unchay wayqipanaykuna ashwanpas ancha allinta yacharinanchispaq wayqipanaykuna kunan más tardellata ashwanpas qhawarimusunchis imaynan kashan kay bautismo atinasmanchis manachu bautizaspa irqchakunata Bibliapi kashan manachu Bibliapi kashan hayka bautismokunan kan Iglesia Catolicapi anchikunata tapurikamusunchis kay Radio Inti Raymi nisqapi programanchispi Predicación Dominicana en los Andes nisqa ukunpi rimarimusunchis ashwantaraq Chenakatenqa qankunapaqya wayqipanaykuna ashwanpas kachu hatun karaynapaykuy kay Predicación Dominicana en los Andes nisqa uhumanta pacha Diosninchis taytanchis munayta samichasunkichis tukuy imimana ruwaynikichispi chaywanqa nuqawanqa ashwanpas más tarricha kamaña chaypiña tuparamusunchis kay Radio Inti Raymi uhunta wayqipanaykuna tupananchis kamaña